Učimo se Azerbajdžani. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Boşkap, Krožnik, kasa, skleda, fincan, skodelica, kupa, lonček, stekan, kozarec, nelbeki, krožniček, çengel, vilice, kaşık, žlica, çay kaşığı, čajna žlička, çörek kaşığı, jedilna žlica, bıçak, nož, yağ bıçağı, nož za maslo, çubuklar, jedilne palčke, salfet, prtiček, boşkap altlığı, podstavek za krožnik, süfre, prt, gazan, lonec, tava, ponev, kızartma tavası, ponev za cvrtje, kiçik gazan, kozica, kapak, pokroka, çaydan, kotliček, dem çayniki, čajnik, Zugabe, vrč, sini, pladenj, süfre kasası, servirna skleda, süfre kaşığı, servirna žlica, doğrama tahtası, deska za rezanje, soyacak, lupilec, sürtgeç, strgalnik, çırpıcı, žlica, spatula, lopatika, çömçe, zajemalka, maşa, klešče,
Ölçü fincanı. Merilna skodelica. Ölçü kaşığı. Merilna žlica. Süzgeç. Cedilo. Elek. Sito. Soba listi. Pekač. Soba gabı. Posoda za peko. Karıştırma kasası. Skleda za mešanje. Ohlov. Valjar. Soba elceği. Kuhinjska rokavica. Önlük. Predpasnik. Mətbəx dəsmalı. Kuhinjska krpa. Duz kabı. Solnica. İstiot kabı. Poprovnik. Banka. Kozarec za vlaganje. Konserv açacağı. Odpirač za konzerve. Şişe açacağı. Odpirač za steklenice. Süfre kasası. Çengel. Čömče. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.